ki dokumen ban ra hakapor ban long personal interview te ki dokumen ki badon kam ki long ka admit card of written examination te ki baro ki original certificate including certificate supporting claim for bonus mark piabra baro itu dari sports certificate lana dari home guard piabra atau si all original man claim mika bonus mark bolong sanma driving license for driver fireman and driver constable nam tagi driver license driver fireman driver constable idon kamru ya ka driving license nikini ko ebde piabra lot ki marksheet ki baro certificate ba fidon piabra hakatosi original ma te namta gitu giba laja ano admit card jong written examination dengan penikai kumno ban download biang nang yo ma ban download biang sajisin te kumno ban download biang ya kata admit card ka jong pi dengan peni nuk sai phimta man lech ta ka link basa download te yam tangan peni kumno ban download biang ya ka admit card ka jong pi ka ba phil aja pi ka ban download biang sajisin dengan lech menta sya ka meglia police website jika don kaling hang tu ngasabur apa description jika link ban download sa klik direct la poi anda pilale jaka Meghalaya police website tekan mi kumne ten la mi kumne here be shapo klik une no archive recruitment la klik itu tekala here shapo tu tela don kini batok kumne online admit card for written examination ABUB group in both Eastern Range and for the post of FM, DFM, DFC teng and klik dakan away online admit card for written examination of ABUB kini art 5 gitu klik nagane away ni gitu klap klik ngajarong na klap klik na naman po for ABUB ta here siapo nagane tekane kaling lada peniyang ne link online admit card for written test of eligible candidate te kap klik nang ne lada klik kan mi kane karong external site open in a new windows tekane rungan bu hapo ka description sa klik nang tu tepin saja ekane download your e-admit card for written test the type your reference number jong pi bati ka date of birth pinang la banyo your reference number su dala pija pinlaman page na gitu ki list kila don reference number jong pi dengan type hang ne la ban check type hane your reference number jongno dengan persyang type 2600 0302 the type by the date of birth 24/11/1997 dalada sa klik download admit card pila ban download naka full sa shop print direct ru kalong te kalami penmo yaki bal aja pila ban download biang sa sisin te kaling ya kane kaling sa buah description ada ko download te sa klik na to kaling te gitu ki code baro bidon kam kamau written examination admit card te baro certificate nado ki seal tribe nado ki birth certificate kan fidon te ki education certificate baro di bandra ku pass class 9 kamau kum hakaporo fi submit bidon kam kontrasan kum yakatu haban peni habra te mar ki balade kasten lepas kelas 12 tu habra gitu baro kama penbiang load kita gi certificate dari sports certificate sports kin sya tangkan national tamsya gitu we ki ba shel kai tang po state phinam yo bonus mark ba de ka home gan tangi nai khule ju